biće jedan veliki plus i vjerojatno sa mnogo većim ambicijama ući u narednu sezonu. Trener Lalatović završava ovu sezonu na klupi Crvene zvezde sa pobedom. Vidjet ćemo da li će tu ostati i u narednom periodu, ali evo onih koji su sigurno zadovoljni onim što su vidjeli danas. Oproštaj od najboljeg fudbalera crveno-belih Darka Lazovića, koji će posle 140 odigranih mečeva u Zvezdi, 6 godina i šampionske titule prošle sezone, karijeru nastaviti u inostranstvu, tačnije u Genovi. Vidjeli ste u prolazu i fudbalera koji bi sigurno mnogo pomogao Zvezdi ove sezone, ovog proleća, a koji će biti, evo vidite i poruku navijača Zvezde vezanu za Lazovića, koja možda i najbolje govori o onome što je uradio u Crvenoj zvezdi, tvojih 6 godina kao primjer mlađima. Hvala ti, Lazo. Poruka najvernijih navijača Crvene zvezde. 3-1 za Zvezdu, 2 gola Orlandića u 25. i 49. minutu. Jedan gol je postigao Stojanović, a jedini gol za Lučane strelac Pavlov. Upravo sada će se fudbaleri crveno-belih pozdraviti sa svom ovom decom, kažem oko 900 dečaka iz različitih delova Srbije su danas ovde, dok mi gledamo ove kadrove iz prvog poluvremena i najbolje događaja s ovog meča. Sever se zahvaljuje Lazoviću na svemu što je prikazao prethodnih godina u dresu Crvene zvezde. Mi vas polako i pozdravljamo i završavamo ovaj prenos. Hvala vam puno što ste bili uz Prvu televiziju svih ovih godina u praćenju mečeva Crvene zvezde. Još jednom hvala i ostanite uz Prvu.